Kahima sora kalapan krek kerukum trikam laka jong hak biadai berkakam cengok kai kerang banlong ke basingan ya ke bawan kai bat kemju ya ke bapedeng ya ke nangwan kai kajing jia dangsian harin bagi sikurim ke ajak rengai kalapan kendit ya ke hima bat kementa kan persiang ban pentrikam no kam kloy ya ke polisi ke polisi kan longkum ka SOP yani ke standard operating procedure ya ke beriu ke bawan kai bat ya gitu ki baseng kam kum ki guest house homestay restaurant ki basna jaka jingok kai hak bakin yo ya kan no objection certificate na ke hima bat kin botru ya ki SOP usim kena hima sora upa marem dos laong ba ke hima ka penkra ik polisi kum si benta ban yarap ru ya kesoka bantel akam ya ki kampeman kani ke polisi kalong kumno ban ye terang habaro ke sinong kinong sinong kamtam ke biadai bat ke kam jingok kai hakaju kepo nang ajingmut kahima sora hol kakam jingok kai ba alan wes kakongol ong ba katong galong ban bahaya ya kakam kenang bagitu bawan kin singau tenat bat kin singai bat koi pat kalong ban yada ya kemarin ulang ba hakakam jingok kai kasora kadai kanong yalam khamat hakajila bat kidon khandai photli ai kisinong hapok hima bagakam jingok kai ka jurba hapok hima ban nakani kadaw kadon kam bahaban penjana ya kan kam kebla aja bat pen ruspa ya kinong syong sinong lo angru baladaya ya jia biang kumbaje ya raja rakuban si balalap ikam met nakatan weisau dong bat ke jingja rengai kalok ju kan ketak jur ya kam cingok kai katanya sora kum ka hima hi chupa hi ila don ka jing penkre na kalian ka office yung sian hima sala ko to bari te rangkat ka tourism committee bing ladon matang lapan klai tingi ladon ru i advisor yung ka tourism committee kumno ban ten akam ini tingi la sna ba tai ka polisi juga hima rangkat ki kendon kuno ban let's say kalau kani ka polisi kam ong bangin penengkam kam ko tiap jung hendengi ku aro ni polisi kan rekam kalau si benta ban yarap sarkar tet akam amar kani let's say kam di gasin jing dia ka bengkong ngiladat i jing dia ke beladat pun ba teladangi ngim tet la ban tet akam kumi kini ka bo jing ke banwan iski banwan tam kin nam ko cuma kai no habaki wan chani ki di banwan da akor borom ki di banwan lengba ka jing tiap jong ke hima bat ki kle sun sha bandan keru ka jing trailang kat bat ki ke om ban shuwan ban shulong lailan no ting ting la da bi ya lailan pala ru ka bo jing kam tam ki ga juni ki bala dat ban ichu kam tam na than juni sini kam tam ki to respot bat ki wi de kan kum ka hima hi chupa hi ila don ka jing penkre na kalian ka office yung sian juni masalah ko to bari te rangkat ka tourism committee bing ladon matang lapan klai tingi ladon ru i advisor yung ka tourism committee kumno ban ten akam ini tingi la sna ba tai ka polisi juga hima rangkat ki kendon kuno ban let's say kalau kani ka polisi kam ong bangin penengkam kam ko tiap jung hendengi ku aro ni polisi kan rekam kalau si benta ban yarap sarkar tet akam amar kani let's say kam di gasin jing dia ka bengkong ngiladat i jing dia ke beladat pun ba teladangi ngim tet la ban tet akam kumi kini ka bo jing ke banwan iski banwan tam kin nam ko cuma kai no habaki wan chani ki di banwan da akor borom ki di banwan lengba ka jing tiap jong ke hima bat ki kle sun sha bandan keru ka jing trailang kat bat ki ke om ban shuwan ban shulong lailan no ting ting la da bi ya lailan pala ru ka bo jing kam tam ki ga juni ki bala dat ban ichu kam tam na than juni sini kam tam ki to respot bat ki wi de kan ini wajah kita dengan ketak apa nong kamar dengan image sangka orang mo di musim long kendit shock ban ketak akan ada risora rizam jing sup jing sengan di kan jam kan ni rai pro ki sora ro ki fendi di kata ri mo ngi ki ko ba ni habe pe ti long ni sakmat de ba pi klin ne pi ba kakta ne yam ta kasin ni oleh sekam ta mo ne la da kaya ja si ja mo ka mo jing mo khrau ta bon poi bingi du khau no sora ro tega kam ram jing im ta ka di ban riben dan di ban yada kini jing ja bagi num ja shu ta tega no hakmat du ta
Ti kumnu ngin le kata rong la batai baham ne. Ngne don stang ngin hap ne trilang mo. Ka sarkar baki sino nani baki hima ngihap yakit kia lagi jom ki jikit kli. Ka sarkar ko lagi jom jikit kli. Mentan aja sora ro sa kendo industri ni. Ti hang ta sarkar sutu bakam la te ban ni. Marwan aja hak no untaro bakadu bulu na ba no be. Kejing bakal aja pasti. Ti kum kahima ro jikit kli. Mentan ni sama. Nani kum kisnom ba nada jam yang kum ni kum kan kala katu kejingkel hu bawan jano nama ka tourism te kamram jongi nang ni khmat kadi banya syong bade perkhat da ka jing jing slop jing trilang da ka jing start ru kum no ban prevent mungkin gijat jing ja ki balawan damage ya ka image ka sunong kan ni jong stil te mene songo ya hima sora ro maka hot yang laban longkum advisor aku hima te kawin ki kam ki bangila ele ha shua jong gini jing jam batja tiga kum ka jing aju bot tungai ki hima ma aju bot ba pas ka hima so ka di bendon la kom lajong kom trikam lajong ka bi tourism bendon kan dia di polisi trikam te kadang bangin pencholong rim ni ka management of tourism ha ka kacora kan tiga bos tunar tu mengi haji sangila draft ya ka polisi ka laka jong kundo bengin yang manage ka tourism akan dikacata ka jong kata ka di shua ini jingja ngila yu iru jengai ba ladang imle amne kemot la banja ki jingja ba la ja entah ti harkat kan ke polisi makala bi hima ngila pen create kini kinja guidelines dan niki SOP ba komentar kan unu beriu bakwa seng ni ka hotel ni bakwa seng ki guest house homestay ni bakwa play kan ngono ka jaka cuma kai perthai uhap ban yo ka no si usiam sota tiga jing ai jumur kolong ba hapor ba ai kan ka no si ingin ai ru ya kini ki SOP tigini ki SOP ki di ban guide yo tu beriu kuno ban operate kathong ni ka di ban le janai ka kam dak ba pensong rim halor artli ki ban penbahaya ka kam kanang ba unong wan na sabarun ka experience yung unsung tenak mo ka ba RD safety ka balay de environmental issues kung ka waste management kini ba ko labu don pinday kren ka tourism ko ka lam khmat ka than sora de po hima sora nga lagi don ba kanday ko pilih no khambun na kini lagi di ba trikam tourism baru kali spot ba paunam kidon ka hapo ka hima sora tinang takadaw ka hukum trikam tourism lan ni activities kalau intense hapo hima sora tinang takadaw ka hima sora ka mas mo ka di kadon cikit kli undoban trikam ba ban manage ba ka tourism ni halor kita arli ki thompe kowe ki ban improve ya economic livelihood yung kibri ni baar gade security and safety yung kibri buwan sani badru yung ki nongsong sunong kumajam tak nongsong sunong yung ilutin masuk ang na-update ang tao beriw sa bar India bati buat kitong suara kita yung tawon niya maram skancho tiga jing sumasngan security and safety gade kya baar ya nongwan bat yung nongsong sunong kabalay gade kamariam ti jing thu hi yung hima kalong ban nang ni sakmat wat shua banjang ni jingjar ni labu ahmad yakini githong bagi manage phaya ka tourism ko ka hima sora kan ta ka bangila ban le amni le sikibeki hima lan ni gibeki eleka kin ya buat lang ya ni model ka bangi pergi po sora kan di ngasare kalau ka poi satahi bat kan ni jingjar ba jam ta la long ba sono pen kendit benri mo sing la jing smo jang kalau wat hagi tikipor bangin da ai mangi gini SOP lese la bandar ki bilang klinsti tu nem ta tam long shu ka jing jala jas mun po ka hima jo ti kamo kan ni kan long ka jipen kendit benri le boro ba ini sim kia te ya gini ki steps ke bangin sim ni man ka thong hi ka de ban prevent lagi jing jai pas niu pun kruat ye jaka la jong nang ka jing su sieng jong seorang kan su sieng boro ka jing internet jong kan
paunam kuma ka paunam ta kan sa ka ni timatu kare ini gini kita ini ale ada pokok himas